Iye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Ituko neri juma mwancho moregereria hobotuko bwa gatatu mutinyu gatano kabiro mwaka bwikiri bubere 25 nemo no gusaba kwanenga gwatwara ituko rigia na kwegokire nemero beri yagendrira sembeo y'Ensoko TV nechinga kibona ngo kwarigania semesa ya mayakuru Ensoko ensa emo tosange na kumurekera ari ayenekiwe kurwase chinsemo ao na ari bariki baito bamangana basangiriri kurwase mambiare ngentamba situmurekerete orongo rwagusiye county ya Kisii county ya Nyamira nechi county chonse 45 na ibere asiri bagari timu ngime bankonya kurwase studio ya kabere togosabiro karanse ko benento kurbono boika omwele nchenkoro kwa Clinton Ndigi nemesema yakuru Ensoko ensa emo achakira bon. Karibu sana mwancho morigeria bana ubu tukubwara tugochaka no robot rokubwatia ase abarai ao na boigo bakubwatania irumbe ya Linda Mwananchi ni gori tukori rero banyara guikira na sensemo ya Musocho bakoragwa no mu senator we county ya Nairobi Edwin Sifuna mugavana we county ya Siaya James Orengo mugavana Murang'a Irungu Kang'ata uyo korigia ekergo kyobora ibwense muna chibi no mukoro David Maraga abajumbe berombe yo bakoragwa no mujumbo kitutu cha South Anthony Kibagende na baraibande abarenga sensemo yo gochengera ebyombe ao byabangina ababura 53 abo asenkwana yabo baririra yo gucha kubwatirana hiryo kubwa ubora ibwense asobo chori bore bose no kone kyan kumurusha barabisyo muri ibwense bono William Ruto niga barayabo bagikerie ebikorwa by'abantu kubwatwa na goitwa amono bokurumi obogandrete konekiwa ne serikali ya Kenya Kwanza na sensemo ya emo senator we county ya Kisii Richard Onyonka niga rariria senchira ya bene gucha kuriye kerogo kyobo governor sobo chori bore bosyo muri kitopeto le machini na rogoto igorre mesa ya mayakuru Ensoko ensa emo utko bwalero Nasumaiga bwerombe y'abatani ba Linda Mwananchi bogochangire byombe by'abatakanwa 53 ya Musocho bunga kitutu cha South County ya Kisii uyu ariganirie no muchumbe bwenseme yo Muskanthon Kibagendi momanye te bunankinete momanye tobo kongunkinerete na kie kikiagerete nkabarangeri gochaga ntware konyara kurangerie byombe byonse ngateba tochore byombe 80 women groups tobirentamo korukere ward elinde abangina baito banyare konyora gento geke barati kogendererie biasara byabo mbiyana akorete abari banyara gwikirnense meyo bakurawa no museneta bwe county ya Nairobi Edwin Sifuna mugavana bwe county ya Siaya James Orengo mugavana bwe county ya Murang'a Irungu Kang'ata uyo kuriye kirokyo barayibwense omona chebi no manno mukoro David Maraga abachumbe berombeyo na barayibanda banke abwasenkwana ya baso bwamo barireira kubwatana eriko bomra ibwense Muskwiri Ruto bochorio banene bore bosyo. Sisi wanalinda Mwananchi hatutatumika kusplit kura ya upinzani. Munanielewa? Kama kuna mtu analala mahali anafikiria ati Sifuna atachochwa asimame kura peke yake alafu tukute ati Kasongo amepita katikati, nataka niseme nikiwa Kisii haitawezekana. Huyo Matiang'i tutamtafuta, tukae chini tumwambie sisi tunaona hii ndio timu ambayo inaweza kudeliver hii victory. Yeye tuambie maoni yake ni gani. Tunakubaliana hapo. Alafu tutoe kikosi moja ambaye itapambana na Kasongo. Wangapi wanakubaliana na sisi? Hii timu unaona hapa. Hata tukienda peke yetu tunaweza kushinda uchaguzi lakini tutashinda saa 8. Hawa ndugu zetu wa United Opposition wakienda peke yao wanaweza kushinda lakini watashinda saa 8. Ile kitu tunasikia Wakenya wakituambia wanataka hii mchezo iishe saa 12 asubuhi. Hivyo nataka tufanye kazi pamoja
tufanye kazi na wale ambao wanataka katiba yetu heshimiwe, mali yetu heshimiwe, watoto wetu wachungwe. Na mimi nataka kuambia William Ruto, it doesn't matter what you do. It doesn't matter what we do. We will remain focused, we will remain visionary, we have an agenda and we will send you home. Na hiyo ni linda mwananchi. Hapo sawa? Ndiposa wa Kenya tunamuomba tushikilie linda mwananchi ambayo kazi yake ni kushikilia wa Kenya. Chinga kichecho ni gabari yabo bagikire bikora by'abantu kubwatwa na goitwa. Ruto alikuwa na mkataba na Raila Amolo Odinga. Na Raila akasema usiue watu, usiue vijana. Ruto anaua vijana maui. Sisi wanalinda mwananchi tunaamini maisha ya binadamu inashinda kila kitu. Sasa uliona Ruto anaenda kufungua overpass ka bridge kadogo kama ya kuruka mto hapa Nyansiongo, anaenda kufungua bridge hapo, wanasema ni 3 billion. Wakati anafanya hiyo kazi, polisi wake wanaua watu kule Madara. Sisi tunasema afadhali tuachwe tuwe hai na umaskini wetu, tupambane na hali yetu, lakini usituue. Watoto wetu waache kupiwa. Mumesikia rais wowote dunia mzima anaambia askari wapige mtu marisasi kwa mguu. Mumewahi kusikia kitu kama hiyo? Hiyo ni kukuonyesha ya kwamba Ruto aheshimu hata maisha ya wananchi. Tunasema abductions must stop. Abductions must stop. Abductions must stop. Serikali hizi kuendelea kutudanganya. Polisi wafanye kazi yao. Aboigoni gabari yabo bagikire bikora byobokurumi obobo wikaranwa na serikali ya Kenya Kwanza. William Ruto anachukua pesa ya SHA, anachukua pesa ya capitation, anachukua pesa ya hospitali, pesa ya shule, pesa yetu yote ushuru, anazunguka nayo akitupatia handouts. Huyo ndio kiongozi mnataka? Ni ndoto ya mama, ndoto ya kijana, ndoto ya mzee ambayo imezimwa. Na ninawaambia tumechoka na imetosha. Hii serikali ya Kasongo ambayo kila siku inatafuta ushuru kutoka kwa kila mahali ya mwanadamu, 2027 nyumbani walikuwa wanaenda kutax kitu kinaitwa always ya kina mama wanajifunika wakati wako katika hiyo hali mbaya. Serikali gani hiyo inatafuta ushuru kutoka kwa mahali nyeti? Nyinyi watu wa Kisii, hata mkipewa mtapigia hii serikali kura kweli? Hii serikali ni one. Kwa hivyo mnasema Ruto must go. Na sensemo ya Moseneta bwe county ya Kisii Moske Richard Onyonga nigarire ira gocha kurigie kirokyo bo governor na gocha komobo Moske Simba racha sobochori bore bosio. My position remains I know Moibi. Nande tini koira na magega no bogava na koligia nande aninche intego korusia nintego korusia Baba Teresia Baba Boli Baba Teresia Baba Boli Jage no teme wasogoso tema orole wasilande mbobe. Reporter ya Ensoko TV kuromosocho ebunga kitutu cha South County ya Kisii Chempethuel Machin. Bemano murikito Pethuel Machini na roboti rwa senchera yobo ikano kura se county ya Kisii tugoska bosia se county ya Nyamiro Mwancho Murigeri ya huyo kuriye kirogo kyobo governor se county yo mwakili Victor Swanya nigaye sokire na kuroko bole gochia sabaga tutu bonsi abake chikura gokora ogochora okukuru ya kuburwandire wekirogo kyobo governor helio kwenekia ekirogo ekyo ngocha kerense moya bogetutu ka ukwana sumo igabugo tumoka kwemeremo ku mwalimu Bruce Kirage nigo bono mwakili Swanya atebirenga nerebuya abagetutu barigererie umurai bwa maroro oyo rache korusukia orosorache husikia county ya Nyamira bosio na boigo bogetutu etiye kwenekia kobaga chikura muri kito Steven Nyarikembunde na roboti rwa senchera wikera.
Nase skuru ya sekendari ya Adventista ya Tombe hase bunge ya Kituma Sabeme county ya Nyamira asomo yega oikeranwano yokorie kerokyo bugavana Nyamira omoske Victor Swanyogeto asabeka maisoma rorenga nerebya omugetutu go chichamo nakobeka ebirenga byaye nagochora omurayo yomo yorache kobaga kobo mugavana korubugetutu asekeria reirenga ase bunge ya Saba nige bwate chikora chinyinge ase korende yaberge kobaga ase abarwaniri ao babeire bagwesokya na gotenne biroge bibene inwa babe Kitutu Masaba is the biggest constituency to water in Kenya. Good to water over 106,000 votes. Lakini bakimbisa na boka baba namba ibere namba 3 ekero wekore cyabamo cyaba namba 1 aye principal nzabere ndabona tiganyi tena na kuboria mwanje inwe abantu bakitutu Masaba mode ni yo montole omo ekero wekyo mogere daga babuli na banyole gasback babo kero banyole mirimo onye mo korabo so korora godo wuchao muturi nawaringa yande binga ibange ingo montoyo mo mutirire behind him kaukwanekere kioni goswanya tebirenga nerebu yabarayi bonsi bari bakuboria korwase bunge ya Kituma Saba bachichamo eriyo gokora egeikaro gose debate eriyo kwenekinga muraiki orache kogendia bosio ase okoriya ekerogwe kerene ky'obugavana ase county ya Nyamira no worry mushura my friend what tagodira my other friend Nyambati no yenye na jere wono tikondirone ngone nganje kai lakini inwe abakichikura you have to make a decision mwananga ngobwate competences ngobwate good network ngorarete change Nyamira elinde atoretera magendo because abanda abaito banda balemos their resources is in the county government as you go ayolina ndorianie anabara ibande n'abalawaka tugambe tuwane tutire nyumu ntoyomo naende abantu baje kuikona pi nini wabakikura in fact ni moza utobodi make your own decisions moza wena tuwadele behind one person tokore declaration onye moza ka tokore competition yani debate mutarangeli woza Nyambati Swanya Timothy Osire my sister Jerusa Unebwesi use Daktari Gideon tokole debate moto wa Max watakana netaro yae hazitukoria rero asabereka gwonchokana na ase county ngima ya Nyamira nigekere kyoswanye yakere koko na gosabanga na irebu ya Nyamira anyare kobaga kumurigereria gekubwatigwanga nigoswanye reire obuye konyora abekire anene mono asabereka okora egasi yae yobowakiri no yenye na jere wono tikondirone ngone nganje kai lakini inwe abakichikura you have to make a decision Steven Nyarike Munde Ensoko TV Tombe Kituma Saba county ya Nyamira Mancho murigeria tutigare tuno murigito Steven Nyarike Mbunda somo igo yoyo maiga yokoba sobo koreri una omorokia omonene hase egeka kimyaka 35 vere mwarimu monne weskuru ya Tombe yegi Adventista mebunge ya Kituma Saba county ya Nyamira sireta Bruce Kirage nigati mukire kuru asemeremo nigo bonekere kyo habarai au baikirana bakorogwa no mokonye bumugachiwe kya makyaba ari mukianat Kennedy Nyamwanda uyokoria ekerogo kyabangina county ya Nyamira Mary Migiro uyokoria ekerogo kyo jumbe nsemo bunge ya West Mugirango Rogers Muturi nigo bona sobwamo bamuchiri abana siasa abagenda tegosona na sector yechisema nasomo yegabo gotumukanga ku mwarimu omonene bwe skuru yegi Adventista ya Tombe yegotoka ase bunge ya Kituma Saba ya Nyamira asa Marieta Bruce Kirage oyobeire konyo mwarimu ase myaka 35 nebere ase Kirage kerekiareire obuyabori ikiraniri ane na magendro ao
Miyamano kegemaseri baga Nsoko TV. Njasa marieta ngoro kwa Bruce Kinara Kerage. Ana turene tio bwalimu kore University ya Kenyatta. Finished 1990. Ngalikuwa bwalimu Nyakongo High School. Before I proceeded with Nyakeole, and finally this is my third school, Tombe Mixed Secondary School. And this is where I'm retiring from now. We also managed to improve the school academically, because at one stage in 2021, we had an 100% transition from secondary to university. All of them went, the 152 students who sat for the examination that year. And in the same year, we managed to take position 1 in the category of sub-county schools in Kenya. Asesemo ye amate nabo igo boteneri bwe skuru eyo nigo kerekyo bwereire obuya konyora bwabekirwe no mwarimu yego monene oyu obekeretwe gutwa no murayi bwense aso mwako 2022 okorire gasingia otigire legacy maega because abana bange ba benefited from oburayi bwaya. I'm very proud of him. Nasa nange tumugakomya nabongo gete. He has a lot of friends. In fact, abana banga abanyari ko bakagosomya abari kigasi yawo cichenji aletire chinene kabisa. Mwalimu toko gusabira amaya soko genda ranyi oletire emoreli atu you awakened us. Munchengune sokoro yaye obeire kagonsira asama tukamatambe. The principal matuka abeira make, but he has achieved a lot, especially as amangana ya mafunzo ya classime, amangana management na amangana administration. Ne dream yo korangi school ya beire a boarding school. Kati ya barayi bekira nawo namono yo koriye kiro kyobote nibwa basubati Nyamira musubati Mary Migiro asera irobuya bwo kubeka bosyo borayi asiti school nabo yo kuyeka borayi obuya ase ekiro kyobote nibwa basubati Nyamira. Twabene tweruto chenji Nyamira yaito toyere ni ese map toyebeke nga Nyamira nere korekana bune account yakore gasi abasubati bagokora bakwigweka ase egasi eri bagokora neliogiri yabo likuweke ese account level na alia ese national government na nenko batena mombu atisi asoro gendo tuokoriye keruge kya Nyamira amangana mbwata na amange ngo kigokorera Nyamira nerure na enkoro yane yonsi kokore gasi na abana baito abaiseke youths abana baito bali bamente no barema wao abatakanwa nebyombe wao asoyo koriye kerogo kyobo seneta uyo boigoro mokonyi wo mugachi ase ekyombe yo kwigera bari mwega Kenya kianat Kennedy Nyamwanda na boigo yo koriya kerogo kyobo jumbe bwa August Mogrango Moske Rogers Moturi nigekere ba mochirie abana siasa babeire bagoswana na chisemi aiga Nyamira abantu mwega small college school nengia. But there's one thing unionist. We don't condone politicians interfering with education institutions. Take it from me. We didn't take it lightly, and at the right time we shall revenge. 2027 next year, of course, but we don't condone it. Ntenene n'abantu bagayiga nani nende kubatebigayiga omwalimu oyo lero yomo bwangete natokoleka kibasi kya CDF nano kibwatikolnyuma korwa ase skuru ya secondary ya Adventista ya Tombe iyo kutoka imase bunge ya Kituma Sabeme county ya Nyamira ingo reporteria Nsoko TV rietera Nyariki Steven Embunde.
Mwana Murikito Steven Nyariki Mbunde kurwase ensemo bunge yo ya Kitutu Masaba tugusuka kurwase county ya Nyamira tukure na se county ya Kisii Mwanchu Murigeria niko bono chiskuru au kurwase chibunge chiabo machoge burabu ni yabo machoge chache county ya Kisii ritukoria rero banyara konyora ebiegwa au huna chicalculator ebitabu byo gusomera imipira y'ikigosori nabo ige bitamba byo bochenu wasaba orokiwa abanyaruka kurwase shirika elimo elimanyikaine buna Endeavor Missions Ubuntu asetaro yeri shirika elyo niko bono banyara koba bagusanga na gukwandira borokiwa igoro yo gochora emiremo barache gukora chingaki omwana omunyaruka atatigwa magega ase okwegwa obasemya igoro y'ichinjera cyo kwerenda aboroki abanene b'ekisukuru ekyo niko bono bagokeire tareyo abo bairanirie mbuya muno na gotebanga rishirika elyo rigendere gusira chisemi chinsemo au Murikito Apolinari Sakama namuke Gunenchera yema yugusegeta na gusira chisemi ase jibunge chabo machoge chache na burabu nigori shirika kurwase chinse cha Maiko Ubuntu Endeavor Missions ritukoria rero bakora chitara ase chiskuru au ime chibunge cho eriko bawo bosemia na boigo ebiegwa chingoro kwa Mancha, omo engineer, mechanical engineer, and then gonde professor, mwalimu wa university, ya tole to chaigese skuru ya Kongo, no gotarera chiskuru cheito na gukwana na banafunzi koba mawaidha igoro yechi chi profession chingao na ninki baganeti gokora kera bakoreki baikere ko ba professional chitogateba ase chitari icho nigo mwana munyaruka anyaraga konyora libaga lya bwene lyokukwanirwa na boigo kwegwa ebiegwa au buna ebitamba byobochenu. So my name is Dr. Rejoice Maruragiwa. I am a dentist from Zimbabwe. So I'm part of Ubuntu Endeavor, and as part of our efforts, we've been trying so much to assist the girl child when it comes to, handling their days on their period and all those things. Because we know that there are some girls that actually miss school during those days. And if you miss 3 to 5 days in a month, that's 15 days of missing school in every term, which puts them at a very great disadvantage. So one of the things that we've been doing is getting donations and then purchasing little packets of reusable pads. And so we come, we give it to them, we teach them how to use it, how to avoid infection, all the things, and then teach them how to be able, how that empowers them, because now instead of missing school, you are at school with everybody else. Aboroki abanene b'ekisukuru ekyo kyanyore gesikyo gotalerwa nigo bagokera obosemine ebiegwa ebibanyara bakwegwa nerishirika elyo. Mr. Richard Getugi Ondieki, the head of this institution, Kebabe. Alana have greatly achieved from the talk that we've heard from the guests, especially in the field of medicine. They have encouraged the learners, and the learners have seen that even from the humble background, they too can be able to make it. Njenkoro kwa Fred Magati Anuri, the principal of Kebabe Senior School. Ndaba baachi calculator, batumia soko kwa mengo mune sabu nemeremende. Baba anechi geometrical set, baba anechi mathematical table, baba achi ruler, chinyaroka chairu chi Santel Towel, echibago tumeka na ndaba sibinande cha tumeka. Boigo nigo banyora libaga lya bwene lyokubakera mbuya mono. Inche omwalimu Ibrahim Mugusu, omwatiche skulu ya Kongo. Iwanda the mbuya mono ase kiombe kya Ubuntu Endeavor Group for having come to my school. And what they have done, actually, I've never seen that. I congratulate them so much for the good work done. The teacher was Richard Chweya Nyamiaka. You are a singing Java in the USA, Kiobekia Ubuntu. Ko reporter Regeta Senigen Soko TV, Ncherieta na Apollinaris. Kama. Mancho Murigera soroboti urua ya Apollinaris Sakama no tukuirumo tumoko mutanga nega semesa ya mayakuru ensoko ensa motoskare kurananda seka gitari gitamba sensemo ya kabere tokandrego sangama.
Eye Nensoko TV. Uboroso bw'umugusi. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kututembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha. Nuganete betri uratumia segari yao. Ebetri uguchachirimo ugakweba. Ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu. Tawe chanika. Autobat Kenya Limited no tulegigiga asinginchao. Nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi. Chibetri uratumia asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Ebago tebango yogose komwelio nero gose kabya. Maiga yokonyora mangana mange korwa segeteseni kia usigetegia Nsoko TV. Boni go yakirenga kingo koleta nganya sai. Nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia. Murobili nigonda olete amuna basomba banya sai. Abu astra ko batukwegera lingana sobwagale. Nantalia yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale koba tokorwa ayankira lituko liye sabato liye bande bagotebanga Jumamos abande batebanga Saturday chinsa 12 chamambia uweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisho ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni. Ase miziki yabagaka eli abantu bakonga kongire chinengo chacha kiriko choga choga ya rumba. Naboigo nto kwe baba sai ababakuru kwa jijenzi emesike kogenda bwange bwate chi atalaku. Le général Dangote anaweka oye mose kunambi o Ricardo Momo oye
ya mama Dangote. Netabiane Edwin Nyang'au, Edwin mwana mboka Nzube ya Bololo. Tumerane kila litukulia Jumamosi kati ya saa 10 wika ensa AM. Eje Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Karibu sana mwancho murigeria sense mega ya kabere mbiyamona soko gendra gusangana intwe mesane ya mayakuru ensoko ensa emo tuskabusia sorbo turukubwatia ekiama kia UDA nigobono kia mochiri egatie chinyomba chuburari mense ya Kenya echo giatebire umuna nigo chikoirukia amangana maya areyo borimo kire kubwatirania serikali muri kyo mone bwikya kyo Hassan Omar nigobona rokandre komo chaiga tie chinyomba chuburari echiatebire korengana nere nigo chigo siria aba Kenya kubwatikana namangana aria bakonyara koba bakubwatoka muri kitoli net nyambane namange. It's worth noting that journalists have a professional and ethical duty to publish verified, accurate and balanced information. They should distinguish clearly between facts, opinions and speculation, rumors, and should refrain tukabusia mwancho murigeria soroboti ronde ababwatani be serikali iyo bomo nigo bacha kiremero video ya tutam hase umuchi Eldoret County Singishu unenchire muyogo chiago chakia hegati ye emesangerkano hirachi yakonekiwa ase ense ya Kenya bosyo bochole bono mwaka 2027 abara yabo nigo bono bakorogwa no monogeri bwe bunge nene Moses Wetangula umuraibo barabanga se bunge nene Kimani Ichung'wah umukonyi bene bo muraibo ense Faruk Kibet negati yabaraibande nigo bono banyarre koba bakogendra koenekia emirobirio ase county yo kumanyi goro botiro kwarigani warure ruchikonyara koba rugocha asegeka egekeigo kirebosio tugosuka bosio niko bono homokonyi womurai wenso mukoro na bego murai w'ikyama ya DCP Rigathi Gachagua arokandre komo che serikali ya Kenya kwanza nisio murai wayo murai wense William Ruto hanne mono emirobirio egandrete koenekiwa yokobe kwa chibesa kirache koenekia obukurumi bukogora chikura se ebunge ya Olkarau irobere gocha koenekia bachori obokewekero kyobo jumbe tariki 15 nemo chumutyenyoiga pale hakuna hata change ya 1000. Ukinunua chai unalipa na 1000. Hata kama chai ni ya 100 hakuna change. Unaambiwa na ujue hapa hakuna change. Pale ile pesa inatumika ni 1000. Giri moja. Ukitaka bombe moja 1000. Ukitaka chai 1000. Ukitaka mkate 1000. Hata watu wananiuliza si uchaguzi isongezwe iende mpaka Disemba. Sasa mpaka imefika pahali ile constituency jirani wanaanza kuuliza si Mungu atusaidie hii mheshimiwa yetu amuchukue ndio Ruto amwage pesa wapi? Kwa sababu ile pesa iko Olkalau. Watu wametoka Nakuru wamekoboa manyumba, wengine wametoka Nyahururu, wengine wametoka Oljororok wamechukua manyumba huko. Kila siku vijana naingia bodaboda 4 wanazunguka jioni 1500. Sasa pale lugha ni moja. Huyu Ruto tulimchagua 2022. Hakupatia sisi chochote. Nafasi imepatikana arudishe mko. Sasa ile pesa ya Ruto inatumika pale ni deni ya 2020. Lakini wanasema kura ya tariki 16 ngo. Na mimi na hawa Ruto atashangaa ikitangazo. Pesa wanakula vile walikula Narok. Si walikula? Iko kura alipata. Vile ilifanyika Narok na Kariobangi North alikuwa amemwaga pesa kwa Wakikuyu. Hii Wakikuyu ni watu ya msimamo. Na mimi nimwambie Wama kwa sababu nataka kupatia nyinyi hakikisho.
kiti ya Narok Town ni yenu, unless muharibu. Watu yangu pale karibu 20,000. Nikiongeza nyinyi, kiti imepatikana haijapatikana? Toska basio mwancho muregera soroboti na chika kukumanya babwatani be serikali yobomo abo bono bakuraria kwegerera entundi akabere muraibu ense niko bacha kemeroberio yaba ase county ya Uasin Gishu unenjira ya moyo gochigo cha kemeroberio ra chiko nikiwa ense ya Kenya engima busio bochore bonno mwaka 2027 abara yabo bakorogwa no monogeri webunge enene Mheshimiwa Moses Wetangula muraibu barabanga ase bunge yokimani shungwa negati ya baraibande niko bono bagendrere kwegerera emeroberio ya serikali ase babudire abananchi weso na koko boko muraiwense agosira serikali ya bono. Muko tayari ya muko tayari? Hebu nione wale wako tayari, wale wako tayari. Kitu cha kwanza, mulipochagua Rais William Samoei Ruto ambaye ni mzaliwa wa kaunti hii, Kenya ilikuwa na shida mingi. Mkulima alikuwa hajiwezi, bei ya mbolea ilikuwa kule juu 7,000, tukateremusha ikafika 2,500. Hapa Eldoret unaona affordable housing inaendelea. Hapa Eldoret unaona mpangilio. Hii barabara yetu kutoka Mombasa mpaka Malaba ikipita mpaka kule kwangu Bungoma ndiyo inabeba uchumi wa nchi yetu. Ukiangalia maneno ya soko, William Ruto amefanya. Maneno ya reli inakuja hapa. Maneno ya ukulima ametusaidia sekta ya mbolea. Maneno ya afya yeye ametuletea SHA. Huyu William Ruto sisi tutampatia second term kwa sababu ya ile kazi yake na sio kwa sababu ya sura ama mahali anatoka. Huyu William Ruto kule Kisii sisi tunasema tutampatia tutam kwa sababu ile Kisii ilikuwa imewachwa nyuma. Huyu Mutusi amesema yule wao William Ruto ndo amemwekea barabara. Hata yule wetu William Ruto ndo amemwekea barabara vile tunaongea saa hizi. Eldoret muko imara ama muko imara? Munajua pale mbeleni, niseme nisiseme, Rais William Ruto alikuwa na naibu wa rais ambaye alikuwa ni jamaa wa chuki. Akiamuka asubuhi anaongea maneno ya shares. Akiamuka akifika saa 4 anaongea maneno ya ukabila. Ikifika saa 7 anasema wengine wapate, wengine wasipate. Tukaona Kenya haiwezi kuendelea kwa njia hiyo. Tukaona ni kinyume na katiba na ni kinyume na sheria za Kenya. Na tukaona tukiendelea namna hiyo William Ruto atamaliza kipindi chake bila kufanyia Wakenya kazi. Hapa Kenya pia historia imerejelewa. Historia imerejelewa hapa Kenya. Mwaka wa 2022 Wakenya walikuwa wameumia. Vijana walikuwa wanatupwa Rivayala. Mali ya umma ilichukuliwa kule Central Bank na waizi ambao waliba pesa ya Kenya wakakolapsisha uchumi wa Kenya. Mungu kupitia kwa Wakenya wakaweka kijana William Ruto akaanza kukarabati uchumi, dola ikakuwa sawa sawa, vijana wakaacha kupelekwa Rivayala, lakini maherode wakaamuka ya kutafuta William Ruto, wanataka kuangamiza ndoto ya William Ruto ndiye asiendelee kuokoa Kenya hii. Herode ashindwe asishindwe. Na sensembu ya chigosori mwanchu murigeria etimu ya Shabana niko bono banyorire omorokia omuya kuruase ense ya Egypt uyurachie korokia boseko koerera abaki enkoyo be club ikiwase amatukare bosyo kukwane megetie ekyo mugavana bwe county ya Kisii Simba Arati niko bono ayenekeire batiotere be timu iyo unakurwa bono goche bosyo nige timu iyo egochia gokoria buya asebo igate bire buna egeti ye chigosori kia Gusii niko bono kegochia okoroisigwa ase ebirengo bya igoro na kubigokoba egatie biti bya kerero timu yetu ya Shabana twanyolera omuntu okora fitness koru Rwanda, the best person who has been training, even is it called Tanzania Simba Young Simba FC. This gentleman has been fitting or training our athletics account around the continent. Twanyolere a coach ye yaru Egypt konyorego train
Spain, Bangladesh, ase twa muruseti, gose twa mugorakuru, etwa mugorakuru Ghana. Konyonero go train team ya Ghana. Na mbeyemo. Wono no wale iga. Igo, gochi mutuga iga, Shabana etolebove. Mambo mbaya. Ngote vi Gor Mahia na FC ganya morole. Koba kolitole tiriri geti iga Kenya mpaka tobe na mbeyemo. And I promise you abachezaji baitu Mancho murigari abuno toika omwerio ase ogukumanya ari aenekiwe ase ri tukerigambo yamana soko sangana intwe no gusaba kwanenga gwesemire na kwimanya ari aenekiwe ikoragana chinsa isatu ninchikwira na agaiga to sanga ayigane gatia yanda senchira yobo ikirano nchinkuru kwa Clinton Ndigi ase libagari timu ingi makuru ase studio ya kabere yana kiamara gine chibichango chara sencherengia gendra gutwara oburigari obya bwimero beria gendra tasembe.